efia kple dumeviwo dzi ŋuti be esia ya wole mɔ dzi wogblɔ mi o be yewoa aɖe nume na mi ali edɔwo kɔ yi mee meka ɖi be susu ma ta awo gava ɖo medzidziwo va miamewo gale ŋgɔgbe ne yaɖo yiwo woyɔna mi eɖea nume na mi amedzɔ la ko mɔnukpɔkpɔa ate akpe tɔxɛ aɖe me be bubu tɔxɛwo de efiawo kple dumegãwo be wonume ɖem na mi be eɖea mienya be lafre to gbedoɖa be eɖea nava me gbogbo ne miabe dumeviwo dzɔna kpo ŋgɔgbe yi alebe meka ɖe dzi be eɖea enu geɖe ne ye katã ko alo kezi ko enu geɖe heɖe vena voluntarism kple Ghana dukɔ katã elabe habɔ menye abɔ katã ne miali tema alo takpaɖi habɔ eke nu geɖe ve edu wɔme eve ma alo Ghana katã nɔ abali daleta dze aɖo na meka ɖe dzi be ne wotso afia edɔ bubuwo li wowɔwɔ nu le tome be yewoa akpɔ be wokpo kɔntrata nyui alo investa nyui aɖo si ke ne dzena dena adze wɔwɔ atsi akpɔdzɔ ne bebi aɖeke afi ma awu nɔ ma dzi be ma bie teƒea ɖeka ebia le asi egbenye be medzi be ma abia be ne abe fifi le afia etsi gbea le afi ma mi kpɔkpɔ ma imenya ale ko enye nukpɔkpɔ na mi ale gbegbe be imenya ne be ne habɔ ya va ŋgɔa be etsi wome le afi ma si ke ezu abe tourist attraction na mo ne ewu habɔ ne yabe etsi mɔ ne wogayi ne va ɖo ʋuʋudede ŋu elabe yenye be environment be nya gblɔm le amedze ma nye ŋutsu yakpɔ le ke yenye ge le dzɔmegbe akpe na mi. Míawo katã wowɔwɔ ma mi katã míekpe enye dzidzɔ gã aɖe na mi. Míeganye dzidzɔ na mi nye be ɖoɖowo katã wowɔwɔ exɔwo tutum wobe nanɔ kpekpeme mewɔ wo nyui o. Edze be gbogbo nuwo katã wɔ eva trɔ zu abe death trap ene wokpo nuwo katã dze si eye asitɔtrɔ dzi ma afi ma godia enye dzidzɔ na mi ŋutɔ. Tɔgbi akɔlatse gblɔ nya gbogbo gake nya hã biabia ɖeka le asi me. Edue ne nye le awu kple atsaƒu dome eye mi katã mienya be ne woʋu atsaƒua wòge ɖe amu ma edzina lã na mi alebe amewo katã wole amua godo wohã ƒe kpɔ edɔ gbe sia gbe dɔ ewɔna elãwo wodzina ɖe me gbɔnu galãkpetɔwo fifia nɔ nye be wowɔ ha bɔ ma vɔ ɖi emɔnukpɔkpɔ ma gayi nɔ ge tsaƒu na gatɔ fu amua ale dɔwɔnawo yina dzi once in a while ye tsaƒua dɔ fu amua ye ɖeviwo vana ɖi edzi nɔ ge nenema. Evelia mɔnukpɔkpɔ ɖe li nye mi dumeviwo míete ɖe ŋu be nɔ hã edɔwɔla aɖewo le mía si ne woakpe ɖe ŋu abe dredging kpekpe mɔne ɖi wɔta xɔ dɔwɔlawo ma na mi ne mía míaƒe dumeviwo nakpɔ dɔ wɔna akpe. Efi kpekpea be yeatu habɔ ne míawo hã akpe hã nye sesem social media ƒe afi aɖewo be míawo anyigba ebɔbɔ menye o ne wotu habɔ na mi o gake míame aɖewo nɔ biabiam be ke ahume kple etogoe ɖe mía me nenema kpe anyigba le wo hã ale wogblẽ fia be Environmental Protection Authority eda asi gbalẽ me be wotu habɔ na mia edzo dzi ne míame aɖewo le gbegbe enu nyuie to ze ŋkle ne ame aɖe be dɔ megave dzi o ke me make to nye na mi le míeda akpe manya gblɔ ɖe ne ame me eye wɔla wobe mía ɖeviwo nasɔ dɔwɔna vovovowo marine engineering kple dɔwɔ mason carpentry kple dɔmɔ fika wo be wɔn kpɔ dɔ awɔ wɔnyo le xexea me katã kple nyaŋlɔviwo kple Ghanaviwo edze atsɔ ifia nu gali nye be anyigba dzi woge le alebe ne nyateƒe me ne nye anyigba ne miatu aƒewo kple dɔwɔƒe me zozo kpekpe dɔwɔ ɖe dzi gake míeganye anyigba hã ne miatu habɔ hã ɖe dzi
ternyata yang mantu tafatin ada kupuna nutup bahwa pada lain kalau mau mengulangi baca masih ada macam-macam kinwa wajah bala ini kata ya punya kenyanu lemongan orang nama ini hanya harus sebab asal tuan gaji lah dengan dia kata mengulang tapi yang dari nanti hasil jadi suruh wah pasti naik balama kalau dia katanya aku rumah kemana mau biar aku kami tak tahu korang jual aku nami